جا کسلاو لوبن تماشاوان برز بولتانا دم جمیر ششیات تایبت بروجاوای کردستان سوریه و جواره به پیشکش کردن و افجی سرنوچه. سرکرده کرد عبدالرحمن آپو سردان نونراتی هریم کردستان یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه کرد. در روزا جهانی ما فهم روان ده انجمن اجتماعی کرد لسوریه و ایمان گرتن کلی دار بخه. وزارت خوندنا بلندیا هریم کردستان بریاره که ستمکار در حق دو خوندوان روجاوای کردستان استاند. سرکرده کرد عبدالرحمن آپو را گهاند که او نزیک وگر عفرینی و کارو خباتا خو بردام بکو او پر سربلنده به هلوستین سروک بازانی و وفاداری پارتیا خو و نکسی و ملت کرد بگشتی لکردستان سوریه. سرکرده کرد عبدالرحمن آپو را گهاند که نزیک وگر عفرینی کارو خباتا خو بردام بکو او پر سربلنده به هلوستین سروک بازانی و وفاداری پارتیا خو و نکسی و ملت کرد بگشتی لکردستان سوریه. اندام کمیته نواندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو شوابوری لیدوانه که داج را گهاندنی را گوت کو دنیزیک وگره قامشلو بشره بری خواه بدا عفرینه دناب ملت خواه کرده بطایبت حوالین خواهین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و انجمن اجتماعی کرد سوریه کارو خباتا خواه بردوام بکه. اف لنفسكا بارتيا ما بارتي ديمقراطي كردستان سوريا از رئيس السلاف حميها فالا رد الشينام جماوري مرة وجملتي كردرا تفا جوهيرو اف حالة نحز بيتيتني اف حالة بحالك جماوري اجي اف جيش نازيل بامن آدن براستي از بيجم ام بارتيا انجمانا اجتماعي كردي الفر وشل قامشلو اسباسيا وناشد كم براستي افجي جيد الخاشية درباره عفرینی و روشا کوتی درباست به و پرسو شوپاندنا روشاویش آلی سروک بارزانی و آپو گوت کو او پر سربلنده و کرده عفرینی کو سروک بارزانی هر دم پشتوانیا ملت کرد لکردستان سوریه کریه به تایبت عفرین پشتی دیدار خواب سروک را هیوی هنه ندمک نیزیک ده روشا عفرینی باشتر و آرامتر ببه. از فکرم عفرینی نف حوالی خواه نم ملت خواه و همه کاری خواه جدی سبر دوام کن سر دريقة بارتيا ديمقراطية كردستان لسر بازا برزانية نمر همي كاري خبر دوام كن وهر واجه حتى مريني امي بردوام كن. هروها درباره وفاداریا ملت کرد و مراسمین پیشوازی و پیروزباهیان ینکوش آپو را هاتن کرن سرکرده کرد عبدالرحمن آپو که خوشیا خود دیار کر گوت کو او بهیویا سربس برداناوی به دسپیکا رو پلکنو جبوی کرزیا مالا کردی لکردستان سوریه. قبل الجزيرة بالقامش له وقرقيلة وهر حسجة وغيري ويجي ظاهروج قبل كردستان براستي قبل مشتركي براستي أفجي الشنازية من ندقت أولو بمواجبة خا وأركا خو كربو وجماوري مجيقو أمجي واجبة خو أركا خا دكن براستي أفدا حزارة عالم در كتب شامة أفيا كم جارة وكيد بي ولو تشيد بي أفكاسي قرتي دردك هذا وولودت بشوازي ويدكن دردك هفيا من كو أفسا ببي سدمك جيك رزيا كردي ربراستي ووري بجيكرن يعني. جبیستو چاره مها بوری و سرکرده کرد عبدالرحمن آپو اندامی کمیته نواندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جزندانین پیده لقامشلو سربست هات بردان جوی روژه و ملت کرد جقامشلو تا به حولیره پیروزباهیا وی دکن لگوری آپو نزیک ده وگره عفرینا بوکا کردستانه و جاردی خباتا خواه بردوام بکه. ده چهارشنبه اندام کمیته نواندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپو سردان نونراتی هریم کردستان یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه لهولیره کرد. سرکرده کرد عبدالرحمن آپو جه آلیه سروک نونراتی نوری بریمو اندام ویوه پیشوازیه که گرم جیره تکرن. ده سردان خود آپو تکس کر که مورال وی به هوال و ملت وی پر بلندن و اوی خباتا خو بردوام بکو تو کریار در حق وی نکارم بردوامی دا خوازا مافی کردان راوستینن. جه روژا دوشنبه و پیشوازی پیروزباهیان یا اندام کمیته نواندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو لغوفی ساریخستنی یا پدکسی لهولیره تکرن و ایرود روژا خویا چاران او داوی دبری و دیچه.
اندام کمیته ناوندیا پارتیا یکیتیا کرد لسوریه و اندام سرکردایتیا انکسی عبدالصمد خلب بروجار کرا راگهاند کو انجمن اجتماعی کرد لسوریه بریارستاند کو مانگرتنه که لسر بم پیکرینن کل کردستان سوریه و سوریه بگشتی تن انجام دان به هلکفتا در واسبونا هفته سالی لسر روجا جهانی مافی مروان ده به مهده انجام بدن اوجی لپیش باراگهانته و نگرتی لقامشلو ما بريار صندبو أمكار بن ما قرتنا كي بكل اعتصام كي بفي مناسبة هاني وجبوا جي إيرو مرو نشتنكر جبوا أمكار بن بتشي وايسر عربي ماشين بحماء بأنجماني خوي خو جهيرة وبنونري بارتي أنجماني رجيم مدانو صندنكر برو نشتم هفرو مرو جاوي جي وقو او وخوندنا گوچه بو ما درخص دوی روژه دی محمد بیکاتی ها به ده حاضر بن لجه گو ما دست نشان کربو ده وخوندنه ده ما بس تابع جوینا گو امکار بن لسر و تجاوزات و انتهاکات بن و تایبت شی اب انتهاکات دهرین کردی ده لسر ما پیده بخورتی چه جه کشتنه چه جه آویدنا پسینورا چه جه ev leşkeriyane çari goçê dibe çi ev menahicê goçê dibin ji pêşeroja va zarokê xwendinê rê govunda dibin ev ofîsê hatine girtin ev destê li ser دو خوندوان کردستان سوریه یه بناویزین بسام مرعی و علی شیخ دومرکو لهرما کردستان دمینن پشتی کو خوندنا خویا قوناغ دوازدان بداوی آنین نها نکارن خوندنا خو دزانکوین هرم ده بردوام بکن جبره بریارا وزارت خوندنا بلند یا هرما کردستانی دو خوندوانین کردستان سوریه کل هرما کردستان دمینن پشتی گو خوندنا خو یا قوناغ دوازدان لهرما کردستان بداوی آنین و الکولیجا پزشکی هاتن ورگرتن نها نکارن خوندنا خو بردوام بکن تویگو بریا سیستما فرمیل هرما کردستان زانکولاین هاتن ورگرتن او تقريبا هاي بكوني و ام تين مراجعات كن موضوع هر تاخير كن وتسويت كن بشكل ام هيفيت كن بانغا خد جهنا يعني جهاتي معني كاربن شار سريكش في مشكله بين مشكله نيا دو طالبات ثانيه يعني هاد كليات طبيه ولير ده بس دو طالبه سوريان يكجي او كشكامنا يكجي خورتكي كوبانيا هردو جي معدله بلند انينا وقبول بنا يعني حکومت هرما کردستان داخواست 12 میلیون دینار عراقی سالانه دکش هر خواندوانکی برانبری رپیدانش بو برداوامی خواندناوان لی هر دو خواندوان جی کاریناوان نینه گوه هجمارا پر یا پریان بدن هفدمی گوری خستن یونیسف جی تو آلیکاری پیشکشی وان نکر پشتی چیم توماره و دریب لتوماره مرا گوتن خلق سوری نامشه نظام سیستم زاکولانی مخونه تنه دبی هر سیستم پارالیل سیستم پارالیل جی دبی سال 12 میلیون بده 6 سالن که سال 12 میلیون بده وقت تاجی جبو من یعنی شاشه یعنی نقراره کی ظلمت زانی شانی یکیتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستانی روش آوا هولن خوین جدی دکه بو چاره سرکرین روشا هر دو خواندوانان لتانها هولن وان بسوده وبالفعل كتابة كانت اشترى فيه مكتبة كاكنيتشيرفان أحمد كسروكي ديوان الأنجمان وزيران وبريارات موافقة بديك وتتداجي ذكر بو انه بهيج شويك برا الطلبة ميرو جافا ناي قبول كرن أفابت ما كتاب معاني وزارتي ووزارتي براستي انظام كاتشبس جريكا يعني كابس جريك شي اف كتاب نعم مات بشتي هناك نفسي في نسخه ما برا وزاره انما برا رئاسه جامعه جي رئاسه جامعه طبي بتايبتي مقون فابا بتلوها وطلبي من رجاوه باعتبار بنابرن خواندن و پرورده مافکی سرکه مافی مروان لینها مافی وان خواندوانان وندا بویه دناورا آلین برپرس د حکومت هرما کردستان و ریخستن ناو دولتی ین تایبت بروشا خواندوانان پشتی 12 سالان جی کار و خواندن وسطای بونه نها خواندوانن روج آوای کردستانی خوب پارد بینن جی خواندن لهرما کردستانی بتنه لجادانه لهوی بریاره کنه گو پیش رو جوان گش بکه شبوی برنامه آرک رامان حسو هولیر تماشاوان هجا هر لسر بریارا ستم کاریا کوج عالی وزارت خواندنا بلندیا هریما کردستان در حق دو خواندوان روجاوای کردستان ساندیا اما بهتر لسر به بابت راوستن نهاجی باوی خواندوانا بناوی زین بسام مرعی دکتر بسام مرعی الاستودیو بمر آمده هروها ماموستا
احمد محمد امين برپرسه یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستان سوریا او جی لگل من رسیدیا ارکه دست بکت بخیر هاتنا ودکم از جم دکتور بسام دست بکم دکتور اگر تو دست بکت جمع تماشاوان را بحثا کشیا کچا خوزی میکن بله سپاس بویوا براستی دست بکت داشت خواهد کچک او 6 سالی وی الویدریت خوینه دکتاب خانه یه حکومی یه حولی ریده بسرکفتن جی سال بسال بسرکفتن خود نخواه تمام کریا ده سال داوی ده جی یا خولی ششم یه وکگوتی نوتو 7.8 معدل آنیه او جی حق دایده گو درباسی کلیجا پزشکی ببی یا حولیره طبعا ما دست بکر به توماره حتی تومار کرن پاشی دمکه قبول آوین یا جهات قبول مرکزی جعلیه وزارتی خوندنی بالا هات ما دست اوراقی جبوی گو دست خوندنا خواب کن ما دست بکر لوی داره امراستی وکیشی هاتن هاتا گوتن گو بریارک هیا بریار جی باورد کم 10,000 نظام 16 دا الگوری گم فهم کر هاتی استاندن هر کسی که گورا گزنامه عراقی پیرانینا و نکار بخوینه یعنی به سیستم پارالیل دوی خوندنا خود تمام که سیستم پارالیل جیبوی زانکوی پزشکی رقمه که گلک مزنه 12 میلیون دینار عراقی سالانه سالانه تخواستن الوی داره برای مدانا وزارتی خوندنی بالا وکی برپرسی وی بریاره الوی داره محمو برپرس گلک دیتن یعنی برپرسن یه قبول مرکزی بگره حتی مستشاری وزیر جی و ما کتابک خطی جی جبوی جناب وزیر جی ما پیشکش کرد الودي راستي بجا ام روبرو كشي كي دي هاتن جو مشكله وا كشا وا برسكريكا وا نل جمايا برسكريكا وا اون حل دبي والرخصتني اجريدا يوينا ايجو بالعاده بري خوندوان روج افايان يبانابرين سوري ددن دياره صالي شوي يعني هناك فرج عليه و رخصتنا ديانا چند خوندوان اريكاريا وهات يكرن او اف جهات گوتن گو اتحاد اروپی جی جارجارنا هنک پردانا لیج نشکه و افرا سکنینا ام جی نزانن سبب چیه ام تخوازن باش دكتور استخوازن بس فيك اشتغلان بمدما كو بهيست كو بريارك وها يعني وصا جالي وزارة خوندنا بلنديا هريما كردستاني هاتيه درخصن خوازم هلويستا كچات بزار طيبتي وكو تقول على متن وي بر بلند بون وخوندوانك سركفتيه راستي ما في خوندني ما في كيف راستي الحمودره كبا راس يعني برامبر في برياري تي شبك يعني يك وكو قلتي هيفي ويدشكهن مرمي ويدشكهن مرقي ويدشكهن هيفيونا يعني هيفيونا بسر بلنداي دولاتي خدا بخوينه وبسر كفتن وقوتي خدنا خد تمام بكي يعني جوينا وكيت انسانك تساغت بوجي وقتي قلت ما في خوندنا ويتسكنيني جوي مصدر شهر يعني يعني اوي خوندوان اوي طالب مرماوي دجانا خدا وتخوندنا خدا سركفتي ببراستي بله كاك احمد از دخوازم بزانبم هنوكو يكيتي وجهه ولدايج بو چارا سركرنا بك شيء دست بگی دستی و صعبه که راستی جرات دوی سر به بابت ام دبنم ایوان و ام سری داخبن وک جراتی جمع آماجه پیکر و اونها که دکتور بحثم بحثی کرد 2016 تقریبا تالی 2016 اف بریار درکت ما کو کیتی ما بگلک حول خواندن باخری ده کتاب دادی هات بریار درکت جاری مکتبه کاکن شیروان برزنی شیروان احمد سروک دیوان انجمن وزیران قرار درخست و قرار انه طلبه مسؤولی بشکلی بپرانه قبول کردن يعني بلاش بمقابل بخير أو قرار شو أنجمان وكبيشن وزارة التعليم العالي بس راستي فقرار نعم معدن ما متابعة كر حتى برئاسة جامعة رئاسة جامعة نفس حالة قرار نعم مان صالة شو راستا ودكتور عم جكر دي طالب دي حالة هبون بس أو هردو طالب هنجي منحاي وإن صالة شوي عددك باش مثلا قبول كر 148 طالب قبول كرن اف هردو طالب غير انه دريازان كوناي هات قبول كرن وبخوجي قدمان دبو سرمنحي نافع دريا منحي دهات تركيز نكن سري ازان كولاين ومرقي او قراجنها تعمادن فجبروا وقت ايصال يو ان مثلا وانا يو ان ايصال مشروعنا كجبو 4 ساله و20 طالب ثاني بيقبول كرن وقت انا نظامي هاتنا قبول كر واجي وزاره جو قرارك هاد في مثلا مسألة فرابي ما قلت أو دريازان كونايدا نظامي هاتنا قبول كرنا دريا يؤندي دفي يعني بشكل كي بلاش بي وفا قرار بريارها أف قرار راستين عمادن
پشتی متابعه و بدو شنو که یامه به وزارت را سر مستوى وزير وداكبا جارة قد جرب أزو دكتور بفرجي ما سدانا مكتبة وزير سروك الديوان وانا كر إنه موضوع بيحل كرن براستي وزارة بيجن تشتكي نخسة بالسيمة براستي وكو بخمباريك جدا انه نا مهم مثلا شو انا بيجم بري چندروش كي رابورت اقدر كنت وزير جيكود كون في قانونك مع انه باوريا ما جو تفاصيل قانون وزير متابعه كربانه اجبر قرارك هاتيا قوش جرفه يعني تسرع هاتيا انه قرار بلاش تشاو يعني قانون تناقضك في مسألة هي المهم متابعه كردي سنه مكتبه كان شيرفان برزاني ايرو راستي بسباسيا كان سهدكن وكو بربسي وجن راويشكاري مكتبه كان شيرفان وي سوز قدامه بتنسيق بالرئاسه جامعه انه رجال لحد بلكي افطال فقرن ضامي خو انه سر كفاله توا وبتنسيق برئيس الجامعه هولير بزشكي انه مجال بدن فاطلة بخوينا بحيث فصلنا بجبر بريارة وزارة رئاسة جامعة دابو حتى بيشم اگر تبريارنا يفصل بن فوقت سوزة كده انه افتلا بلكي كاربن فقرن بخوينا حتى نتيجة اف على اساس لجنك تشيكرنا وزارة النتيجة في لجنة وتشتك بيخو ياكر يعني كان ها بريارة هري داويج آلين بيواندي دار درنكتي بريارة داوي انه قدر الامكان انه هاي دوام بكن بقين دوام كن بحيث نينا فصل كرن حتى قرارا نهاية وزارة الدركبي اگر درنا كجي وكان جي بريارة داوي دركبي شورنا قلت انه كان جي بريارة ورد نشان كرن هر جاري دبيجن نيزيك رونشتيم بيقولن رهنا امي متابعة كنو مواد كنو براسي بس اشتغالينا فاگر بريار دركات ويقلك باش اگر بريار درنا كت براسي مجبور بمين حتى كابينا نو بيت تشكيل كرن بلكي عسى وعلا في موضوعي بشكل جذري بيشار سكش بكره ميروجا نهار صال بريارة كولو دركفي وبي يعني بحق راستي وشكل دي تخوازن بي اماجه بكم ند طالبا سي طالبا حاله طالب كي دي تخوازن الفيديو جيت من برا ودا بيجم او طالب دي جربجن كاك سالار عثمان دي صالات بحالتها استضافه جهات متابعه وضعيه كر وبالفعل نجي قرار استضافه ونقل حلبو جامير بو نقل هاكي خرجي شهاداي نداني دا اجبرت شي قلت السيستم مدى استضافه مثلا هاتي قبول كرن قرار مع انه قرار هاتو تعميم به بشتي هناك انها رئاسه جامعه او جيش ترصى وزارتي دبي مثلا تستضافها امريكا كان شيء يمكن او جو عميت فقنا صاله ولا اتاقم شهاده ابنتها يعني 6 صالات بل طالب دي بل بله از دخوازم هرم جم دکتر تتنیت سردانا اوفیسا سروک دیوانه کریج و چاره سرکرنا کشایا کجا خویان هولن دیجیتا کریه نه براستی هيا نزيكي دومانكا يعني دنابرا وزارتي خندني بالا او سروكاتيا يا انجماني وزيران وسروكاتيا كوليجا يا بزيشكي هولير وحمو يعني بونديدار مد سردانا وانا كريا يعني از باورتكم دهيفا حتى وك رجاء ايرو تبرياركي جدي براسينا هاتي قرتن دار حقي بهر دو طلاب هذا يعني وهر جيب خمسارين زيكي مبونه بتيبت وزارة التعليم يعني برسبا يجبو ما هناك يعني صار هاتيا ام هيفيت كان يعني او بشكلك جديد سر وري سكناندن وبرياركي دار حقي وادا وري قرتن نتنجبوي وانا جيبوي خندواني مي روش افا بقشتي افرياركي قالك دجوارة حقي وادا وكب بنابري سوري بلاني حقي وانا الفي ولاتي دهبن بخوينن كاربن بسر بلندي بخوينن وقوتي جانا خب وكي خلقي فيدري بردوام بكل باش دكتور اسخوازم دخوازه تبزانه بوم دخوازه كچا تدريا اركيرهم بيجي والله بانقامه ديساني از دوبارتكن بانقامه جبوي وزارتي خوندني بالا وجبوي سروكاتيا انجماني وزيران بتايبات كاربن بريارك درخن في برياره هنا رد بكي وحق بدنا بهردو طالبه خدنا ختمان بكن وجبوي هر خوندوانكي كردي روج ابا كاربي خوندنا خو لحريمه كردستاني وكي كردكي دوام كي بله برسامي داوشتر كاك احمد او اگر اف كشانها چاره سرکرند دوی دمه دوی چاره نویسا هر چی خوندوانان وی چبه اگر ها جواب وانا کی هات اگر نرینی اگر نه چاره سرکرن اگر اف کشه چاره سرکرن اگر نه هذا چاره سرکرن راستي ام مجبورن دي سنه بانك خو بكن باكنا بانك خو بكنا سروكي حكومه هرما حسين هاكي وحرو هاكي كابينه ودجي رئيس مسرور برزاني بسروكاتي او جدي سيرفي تفاصيلها بسكنن
وكدي ان شاء الله دجم ام قشبين كد روجي بدا كركه بحال كرا ان شاء الله وان شاء الله الرجاء لحت شيء لقال وكل يكتي قطاب يعني كورسان سباسيا واش كناصي لقال وانا كي مي محاوله كان امهر رئيس الجامعه دي سببين بحيث او وعد بو رئيس الجامعه دايا موضوع به بله ام هیوینا کو اف که شواره چهار سرکرند زودرین دمده تا کو هرچی خوندوان روجاوای کردستان بردامی خوندن خوب کن دیزانین گهن هریما کردستان ده زاویه گلکی اسپیسیال میوانی خود کم دکتر بسام مرعی باوی خوندوان بناوی زین بسام مرعی روها احمد محمد امین برپرسه کتی خوندوان جوان دموکراتی کردستان روجاوا زور سپاس کن ایرو میوانی مبر سپاس درباره پرسا کردی لروجاوای کردستان چاودر نافدولتی دوی باوریه دنه کو پیوسته کرد ل سوریه خودان قواره که تایبت بنوته ده دیروک و کلتوری وان وره پاراستنش بوه چنده باشترین چارەسەری جبو سوریه فدرالیته لەگەڵ یەکنەئالیبوونا چارەسەریە سیاسیش بۆی قەیرانە سووریێ دەدەمە نەهادا ڕەوشە سووریە بەرەو پێشەڕۆژەکە نەت دیار بە دچێ و بەشێک ژە ئالیان دەبێژن کۆ بەسەدەمە رووسیە چارەسەریە سیاسیژ کریزە سووریە دەمەکە درێژ ژێرە دەبێ و چارەسەریە هەری باش سووریەکە فەدراڵە پشتی کو جوین نافدولتی حتا و کایرو نکارینه چارەسەریەکە سیاسیش بۆی ڕەوشە سووریێ ببینن بە تایبەتی دامەزراندنە لژنەیە دەستوری ڕەوشە سیاسیە سووریە کەتیە قوناغەکە ئالۆزدە و جوواکە نافدەوڵەتی نکاریە چارەسەریەکەش بۆی قەیرانە سووریێ ببینێ ژمارەیەک بەرپرسیارن کوردجا ڕۆژاوای کوردستانê دوێ باوریەدەنێک و بەسەدەما هەبوونا ناکۆکیانە بەرە ئەمریکا و رووسیادا پێنگاو ژ بۆی دیتنە چارەسەری خاو و سز دەبن ji ber رووسیا و ڕژێمە ئەسەد بەردەوام ڕژدیە لەسەر ئالۆزکردنا ڕەوشە سووریە دەکەن و رووسیە بەردەوام هەوڵ دەدێ لەسەر ئاستێ نافدەوڵەتی شەرعیەتێ ji بۆی ڕژێمە ئەسەد پەیدا بکێ دەیەوێت دەربارەدا محسن تاهر ئەندامی ئەمینداریە گشتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریێ ڕاگەهاند ئەگەر ئەمریکا بە پێشنیارە رووسیا ڕازی بێ ئەوێ لە هەفتێک گەهشتنەکنا بەرە هەردوو ئالیاندا دروست ببێ دە هەمان دەمێدا دەمەکە درێژ دەوێدا و کریزە سووریە نەبەرە خۆدا چارەسەر بکەن دەربارەی پرسا کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی چاودێرن نافدەوڵەتی دوێ باوریەدەنێک و پێویستە کورد لە سووریا خۆدان قەوارەیەکە تایبەت بێ تێدا دیرۆک و کەلتورێوان وەرێ پاراستنوش بۆی وێچەندێ باشترین چارەسەریش بۆی سووریێ فەدرالیەتە داوید فلیپس لێکۆلینەرێ ئەمریکی دەبێژێک و کورد لە سووریە مافێ چارەنویسێ و مافێخوا بڕێوەبرن و پاراستنە کەلتور و ئابووریە نەفخۆیە خۆ دوێ نەک ئاواکردنا دەوڵەتەکە سەربەخۆ بناوێ ڕۆژاوای کوردستانê هەروەها داوید فلیپس گوتیک و داخوازên کوردان درەیە دەستور و فەدرالیبوونا سووریە بە وێوەرنە بجێئانین دەزانین کو حتاوەکە ئیرۆ چارەسەریەکە گشتیش بۆی کریزە سووریێ کو تەبای ئالیان لەسەر یەک نەڕین بن نەهاتیە پێشکەشکردن پشتی راگهاندنا شاندەری ئەمریکی تایبەتیش بۆ سووریە جیمس جفری پێشنیارە ئەمریکا ji rawestandina herdû proseyên esîtana suçî derbarî Sûriyê eger Komîteya Dîstora Sûriyê avakirin doh Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu li Brukselê rexne lê daxwaza Cifrî kir û got ku daxuyaniyên Cifrî derbarî rawestandina proseyên esîtana suçî bêwate ye ji alî xwe ve jê berdevka Wezareta Derveya Rûsya Maria Zakharova daxuyaniyên Cifrî bin avakir besend kir جبر سیاست امریکا لروجالات چم فرات هفکش آویده بری آلوز بویا و سرکرده و اکادیمین اسورا و شنبیرن کرد چندین شروعین جدا جه سیاست و پیش روجا چم فراتی را کرنه. پشتی کوروش بروج روش و هفکش روجالات چم فرات و نفچین کردی لوی دبر آلوز بون
چەندین شڕۆڤێن جودا جودا ڕەوش و هەفکێشا ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتی ڕێهاتنەکردن و هەر شڕۆڤەیەک بە ڕەنگێکی ڕۆناهیە دخێتە سەر سیاسەتە ئەمریکا لە دەڤەرێ. بەشار ئەمین ئەندامێ پۆلیتبیۆریا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ڕاگەهاند و گەلک مەبەستژێ ئاواکردنا خاڵن چاودێریەن ئەمریکا لەسەر سنوورێ ڕۆژئاوای کوردستانی و تورکیا هەنە و ئەمریکا حتاوکە ئیرۆ نەخشەڕەیە خوا لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ بێ تەمامی زەلال نەکریە وژێ ئالیە خۆڤە عەبدولعەزیز تەمۆ سەرۆکێ کۆمبەندە کوردێن سەربەخۆیان سووریا ڕاگەهاند و ئاواکردنا خاڵن چاودێریەن ئەمریکا لەسەر سنوورێ ڕۆژئاوای کوردستانی و تورکیا پرۆپاگەندەیە و مەبەستژێ جوداکردنا پێدەژێ پەکەکە و دازانین و ڕێککەفتن ناوبەرە ئەمریکا و تورکیا دەلسەر داوین پێشوەچوونە ناوچەیە هەیە. عەبدولعەزیز تەمۆ گوتی و ئەمریکا دەست بە ئاواکردنا ئارتێشا نیشتیمانی لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ کردیە و حتاوەکە نەها بەتر ج 4,000 جوانن کورد هاتنە لەشکارکردن و تەکەس کرد یا پاکە بووە کەرتەکە شەوتی و ئەمریکا دخوازێ ئەلتەرناتیڤەکی ژێرە ببینێ. هەروەها جەدعان عەلی ئەندامێن و نەراتیە هەرێما کوردستانەیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە ژە ئارکێرە ئەشکەرە کرد و سووریە وێ وەرێ دابەشکردن بەسەر چەند ناوچەیەکێدا و یا هەری گرنگ ئەوەکو کورد لەسەر خاکە خۆ بمینێ و ئەرکە لەسەر ئالیەن سیاسی خەباتێش بۆی چەسپاندنە مافێنگەلێ کورد دەبن هەر ئەگەرەکێدا بکەن دێ لێدوانەکە تایبەت دەژبۆی ئارکەی ئەکادمی ناسێ کورد دکتۆر فەرید سعدون ئەشکەرە کرد و ئەمریکا ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ کردە ناوچەیەکە دژەفرین و تووبالەفر نکارن بەبێ ڕازیبوونە ئەمریکا لەسەر ئەزمانێ ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ بفرێ و گۆجی کۆ دەدەما نەهادا ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ دقوناغەکە ئاوارتەدا دەرباز دبێ و ئەمریکا بتوو ئاوایەکیش بۆی بدەست بە ئەنینە مافێن کوردان کار نەکریە. سیاسەتمەدارێ کوردی ڕۆژاوای کوردستانی محەممەد ساڵح خەلیل ڕاگەهاند و ئەوەیە دەدەما نەهادا لەسەرێکە نییە و گرێسپی تێکردن دووبارەبوونا سیناریۆیە عەفرینێ بەری بەکشانە پێدێ و تەکەس کرد و تورکیا دەدەما نەهادا خۆ ئامادەت کێدا و سیناریۆیە عەفرینێ لەسەرێکانیە دووبارە بکێ و پێدا بەردەوامە دەدروستکردنا بەهانەیاندا. هەروەها فاروق حاج مستەفا درێدوانەکە تایبەت دەژوێ ئارکەی ئەشکەرە کرد و ئەمریکا بەجددی لەسەر چارەسەرکردنا کریزا ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ ڕاوەستایە و خاڵێن چاودێریەن ئەمریکا لەسەر سنوورە ڕۆژئاوای کوردستانی و تورکیا جهێ دڵڕەحەتیەیە وەگەر ئەزمونە هەرێما کوردستانی لە ڕۆژاوای کوردستانی دووبارە ببێ وێ خزمەتە دۆزە کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی بکێ. درباره استراتیجیت امریکیان و دل روشالات چمه فرات بگشتی روسیا امریکا تومت باردکه به دابشکرنا سوریه و آواکرنا کیانکی کردی جدا درست بکه و سیاست مدارین کردی کومنتان لسر هلوستین روسیا و امریکا دکه. جبرنا سرکفتنا درستکرنا کمیتا دستوری لسوریه که دجوینا سود شیده بریار لسر هاتو بستاندن و جبر گره آسیتانا 11 که 28 و 29 مهابوری ده درباز بو بیکو گاوین برچاو ده درباره کمیتا دستوری ده به دست خواه بینن به تایبتی شانده ناو دولتیش بو سوریه استیوان دیمستورا دلخمی خواج هولین روسیا و ترکیه و ایران را دا دیار کرن که نکارین کمیتا دستوری یا سوری آوا بکن دا خویانین جدا جدا جه بریاری جالی روسیا و امریکا و درد کون. ده سروک دسته ارکان روسی فالیری گیراسیموف راگهاند که امریکا دخوازه کیانکی کردی جدا جشاما پایتخت سوریه آوا بکه. جبری وی وزیر دروی ولات روسیه سرگی لاوروف گوتبو که امریکا مرمنوی دروج حالات فرات دهنه که دخوازه دورکی تایبت به کردان به سرپرشتی خوا آوا بکه و که برسفج داخویانین روسیه را جیمس جیفری شانده امریکی جبو سوریه راگهاند که جبر که هولین روسی جبو آواکرنا کمیدا دستوری سوری بسر نکتنه ولات امریکا پلان نوی بدیل هنه نمونه اگر هیا امریکا ازمونا هریما کردستان ایل سوریه پیک بینه جبرویه که روسیا دست به تومت کرنا امریکا کر که دخوازه کیانکی کردی جدا جه دمشق پایتخت سوریه آوا بکه. دوی درباره ده سلیمان اوسو اندام کمیتا سیاسی یا پارتیا یکیتیا کردی ل سوریه راگهاند که دما امریکا بحثا ازمونا هریما کردستان دکه واته پلان امریکی ل سوریه اشکره و زلال دبه که مانا امریکا و دریج به سوریه و استراتیجیه که و پلان کری ریک خستی ده سوریه ده هیا. جالی خواه عبدالصمد خلف برو که اوجی اندامی کمیتا سیاسی یا پارتیا یکیتیا کردی لسوریه جا ارکیرا راگهاند که امریکا تانها تو هلوستن وی انزلال ده درباره سوریه ده توننه و شرمج روسیا را دوسیا کردی با آوایکی نرینی بکارتینه. دما داوی تصریح حق زیدی وی ناجی اما گو جفریدا انه لهبر واقفه گود بو اف هلوستا گو روسی دکل کلیکا رژیم او باستنگیت پیش کمیتا دستوری شدکن
انه بلكي امكار بن وك نمونه او نموذج كردستان عراقي اغو 13 سال عرضي يعني وك حضره طيران شيكربون امكار بن وي نموذجي دروج هلاتا فراتي دي بيك بينين اف دانوستندن تصريحات بلكي وك ردجي لسر تصريحات روسي جو دركتم براستي او يعني تبقى جيرتنبون او قوتن انه امريكا دخوازي وقت بيجي كيانكي كردي كاتي كردي دهندري روجهلات فراتي دشيكي او براستي تو بروجي امريكي زلال دهندري ويناد تنني وشرمجي غوروس دوزا كردي لسر خاكا وينا بكي يعني جي باترسيه وبفي رنجها غلج بر تشتكي ولو زلال لجم امريكا حتى انها نهاتي خوياني كرن روجهلات فريت وزانن بروجاك امريكيه بتشر رنجي بتشي وايد باشاروج يدبيك بينه هنا حطانها نقلكي زلاله شرکی دفوکید نافبرا روسیا و امریکا ده درباره پاشاروژ سوریه ده لداره. روسیا امریکا تومتبار دکه به بیروکین دابشکرنا خاکا سوریه و امریکا جی روسیا را دبیجه به امریکا روش لسوریه چارسر نابه. بله تماشاوران هجا هر لسر استراتیجیت امریکایانو لروجالات چم فراتي او جي افاكرنا كيانك كردي جودا لروجالات چم فراتي و گفتگویی که بهتر لسر به بابت راوستن نها شروکاری سیاسی من الحسكو با ويكي زندي القلمنه ما مسدمات باش به دنباش اما مستمنال انها امريكا بحثا دوباربونا ازمونا هريما كردستان لكردستان سوريا دكا بس بريكو بحثا في كي بكن هروها بريارا امريكا جواب كرنا كيانا كي دستوري از خوازم ج اباكرنا خالن تشافدريين امريكا لسر سينورين روجافاي كردستان وسوريا دس بي بكم لغوري نارينات امريكا تشد خوست بگهنا با اباكرنا وان خالان لسر سينورين روجافاي كردستان وتركيا ما بس تاويجي چبو رازو سلاو جبوی تمجبوی تماشاوانی آرک براستی گلک جارا ما گوتیا روشا سوریه روشک تیبتیه جبرگو لسر خاکا سوریه گلک پرسگریک دروجهلاتا ناوین دتینه چاره سر کرن جبر وی که جی دما گو روسیا بوی هزا خب قوتا خود کتا کریزا سوریه دا امریکا جا آلیه خوب و ایران و ترکی و دولت دوروبر دویدر دا سیاست امریکی دوار استراتیجیات سیاست که نرم و هدیکا و دو دریجه المسئله دمیزین حتاب داوی چاوا ابسر بکوی و جبرگو روسیا جی که دوری دبو روسیا جی بقواد مسئله دبو و ایران تیرا و حزب الله و گلک گروپی رهاتنا آواک کرن دویده دا امریکا هن بهن دخست گوا گروپا جفدو قطب که دسته روسیا هن بهن ضعیف بکه ایرانی بگشتیش دوری درخه جبرویه که امریکا بحاجت وقت بو بحاجت وقتی که دو دریج بو جالی کی وجی که وقتی روشا سوریه میزنت بخوازه و نخوازه حتی وقت وسعت ترکی و امریکا دبشن حلفه ناتو دنه یعنی که هیچی که دوار استراتژی دا پیمانه واب هفدور گریدای هبون جبرویج امریکا را نسهل بو جالی کی وقتی چاوا روساج دوری وانا آلوز که چاوا تی دست ایران خود که و تی چاوا ترکا رازی بکی جبرجيت ميزاني بشتي شرق غوطة شرقي وبشتي عفريني مخابن جيو بيدا ساربينك تشيبو يد دبريدا او ساربون جي كي ام حميد زانن جو امريكيا نشت جو شرق ادلبي ايغول جو ريجيمي وروسا دخواست دويدي دا كومكو جيك تشيبي ملت پرامبر ببي و تركا جي كي جي پرامبر اش جو 3 مليون انسان دويدري دا تطرسها جو سينو درباس بكن ويكي اوروبا شر دويدري سكني ليه نقاط جو تدخوازي ايجو يعني ام ايرو روش سر باخذ وقت شما امريكي يعني جوان نقطه او نقطه جو دبيجي لسر سينور وكان نقطه مراقبه يعني من بجد الدوريات المشترك تركارا يعني كي ام بيجن او بلانا جو امريكا وقت بيت داخل يا كرن ميديا د سر كرداي بككي وقت كسي تيرور دا نخيا كرن جبر هكر امريكا افتشتانا نكربانا وتركيا بهشكره بيچا وقت عفرين دب عاريكاريا روسا يعني بدو الاخضر ايغو روسا دا وقت با دوري ديتري دج دوري جو ايروبلانا امريكي تدد مشي امريكي كتبه طنغاستي كبهتر ماستر دج بو دوري جبروي هناك رحتي دا تركا يعني جوير حتي جيد من بجيدا ددو جوفاي مالسر سينور كنترول كريا او نقطه مراقبه دانينا
سسێ vayê serkirdê PKK weke teror dane xuyakirin ji ber dixwest ştirkare bêjê derbasî vê deverê nebin ji bo xatirê tevlîhevî çê nebe ji alîkî ve ji aliyê dî Tirkiye ve jî kê destê qendîlê û peyê dê ji deverê me qutke heta got karibê projeya xwe باشه ما مستمنال يعني امريكا بستاندنا بريارا دوباربونا ازمونا هرما كردستان سوريا يانجم بيجن افاكرنا كيانكي كردي جودا لروجالات چم فرات حتى چرا دايكي جديه لسرفي بينغاوي Divê derê de birastî gerek em zelal biştexirin em bêjin heke projeyeke Emerîkî heta weke vê deqê yanî em bêjin proje Kurdî tenê di meselê de hebe na nebûyirin gêjber got Amerîka heta weke îro dwarê diplomasî siyasî de yan jî heta li ser erdê negotiye mesela Kurdî lê Emerîkî ji dixwazin niha ew kongres û çî û êgo Asîtana û êgo Cinêv û êgo Rûs dawa destûrekî nû dikin dixwazin wêsihekî têk bibin bidine aliyekî li gor gotinê James Jeffrey di sala nû de piştî ev sal derbas pê sala nû de diriya FNê de dixwazin destûrekî nû duê de didênin ê di berjewendiyê Amerîka dibê got Sûrî bibe dewleteke cuda cuda dewleteke federal em bêjin ser esasekî federal bê deman ser esasê federal bê divê dê de di baweriyê min de proje Amerîkî bi ser nakeve heker planek ji bo Kurda zelal û vekirî tune bê ji ber êgo li ser erdê bêhtir di deverê de karin berjewendiyê Amerîka birêve bibin û cihê bîr û baweriyê ê miletê Kurd bê ew ê di destûrê nû باشه مامۆستا ئەگەر ئەم بەحسا مامۆستا مەنال ژبەر و دەما مەنینە ئەز دخوازم ئەگەر زێدە پرسە بن ئەز شتە بکەم بەری کۆ یان ژێ دەما کۆ خاکا سووریە بەهتریا خاکا سووریە ji destê rejima Esed derketû bû Rûsyê helwêsta wê erînî bû derbarî doza Kurdî û got ku çareseriya herî baş ji bo Sûriyê federalîbûna Sûriyeyê lê di demaniha de Rûsya helwêsta xwe guhart û bi nerînî lê doza Kurdî dinare ji ber çi sedema vê yekê çi ye divê derê drastiye de ji ber got Rûs di destpêka wê nada ew grûpê got li ser Îranê û li ser Rûsa û ser rejîmê hatine hesêbê Rûsya dixwest yanî weke em bêjin beşê Kurdî jî ê got navê Kurdî bû yanî peyê dê bû yepeke bû ev dixwest got fikra di stratîjiya Rûsî de ê nûvaseyeka spêrî rejîmê û rejîm ê bête salardar ser hemî xaka Sûriyeyê lê piştî Efrînê û ketina Tirka di deverê de ji aliyekî ve ji aliyê di duwa ve direxê em bêjin rojhilatî çemê Feratê de plana Amerîkîya got hûr de dimeşî û bêhtir îro qesed yan jî çi qesed dibe yan jî çi yepeke dibe evana hemî ketina nav plana Amerîkî de Rûsya helwest bi carekê hate guhartin Rûs êdî di vê derê de sarbûnek dane xuyakirin nema ji ber em bêjin îro bedîlekî li ser erdê ji Rûsa destê Rûsa de nema nisbetî mesela Kurdî de heta karibê li ser biseknê يعني الجوري نارينا حتى شرا دايك كردن رجاوي كردستان آمدنا كو أزمونك مينا أزمونا هرما كردستان لرجاوي كردستان بريبة ببن بتايبتو كو كرد ددمان هذا بينغاوان جبو هرتشي داويجن جبلي يكريزيه بێگومان ev pirs girêdayî berî hemî tiştî rewşa nava me ye yanî rewşa siyasî di beşê bede lê ev rewşa siyasî jî wextê dewletê zilhêz wek Amerîka û Ewropî wa bixwazin bi rastî karin di demeke Kurd de tevgera siyasî Kurdî her du beşê wê bêne nêzîkê hevdû û levhatinek kê bikin di wê levhatinê de ez bawer milletê Kurd weke rêxistinên siyasî amedene gokar bin deverê birêve bibin ez bawerim ew kefaat û ew kesana hene lê mixabin divê saeta got em hevdûre diaxivin na ji ber got hê levhatina mala Kurdî tune hê beşekî xwe saladar dîtiye saladariyeke got kes pê nara باشه مامۆستا ئەگەر کورد نەیەک رێز بن وێ چاوا بکاربن ئەزمونێک مینە هەرێما کوردستانê li Kurdistana Sûriyê birêve bibin yan jî ئەگەر heye ku rêkeftineke navbera her du aliyan de careke din durust bibe divê derê divên vegerna wekî demûne başûr dema got şerê di neqebêna partî û yekîtî de hebû û ew şerê di nav wana de gelekî duzrêj bû Madeleine Orb birayt wê demê ke nûnera Amerîkî bû ew ê bixwe ew levhatin birêk vekir û di nav wa de itîfaqeke stratîjî ava kir îro roj Amerîka re pir sehlek bixwaze dema ceddî bêt mesela proja Kurdî de karê çi de hevdem ji aliyekî bê çi ene kesê bê û jiyan jî kê çi ew partiyê guhane karê levhatinê ava bike û bi arîkariya başûr bi taybetî cenabê Serok Berzanî dema got vêro lê rabê ê karibê levhatineke rast û durist û stratîjîke baş mere dêne lê ê newar sehl bê got qendîl ji meselê bête xwe dikir
kirin. باشه مامۆستا یعنی ئەگەر ئەزمون دووبارە بوو لە هەرێما کوردستانی ئەگەر هەیە کۆ شەڕێک نافخۆیی یانجی شەڕێک کوردی دروست بێ بدوێ دەمێدە دبیر و باوری بده دما شر در باس بوش برگو اف پرست دست پیکا شورش سوریه ده هکر انا کسی وکی نمونه ام بیشن تما گو دست خوابت بنا گروپی چکدار آوا کرنا یان د پایوی د جی کی وقتی گو لشکری روج هاتنا آوا کرن هنگی بلکی وقتی گو ملسر عرضی خصوصا منافسه فانارب کن اوی گو خصاصات دیتن لی سیاست راست و درست ام نقص نوی شری هذا انا کسی نه تک شانتنج فالستی هنارا و باریکاریا جناب سروک و از قد باور ناکم گونه امریکی نه جناب سروک قبول بکی گو اشمرگ روش پیابنج بوی خاطر به شری براکوجی لسر آقا کردستانات من دسته سوریه دا الجنوب رهنا کی دور دبینم بله گلک سپاسش بو میوانه ما مستمن الحسكوش روکاری سیاسی جسوید با وای کی زندی تو الگلمه بو زور سپاسش بو اخفترین تا سروک دسته دانستاندنان یا اپوزیسیون سوریه داخواز جوالات گروپا بچوک کرن کو فشار لسر رژیم اسد و هف پیمان وی بکن تا کو چاره سریا سیاسی لسوریه درست بکن سروکی دسته دانستاندنین اپوزیسیون سوری بانگ له ولاتین گروپا بچوک کر کو فشار لسر رژیم اسد و هف پیمان وی بکه تا کو چاره سریا سیاسی لسوریه دست پی بکه ده همان دمیده تکزی لسر دانینا سینوره کی جبن پیکرین رژیم اسد ره لدجی سویلان به تایبتی آرمانج کرنا ادلب کر نصر الحریری سروکی دسته دانستاندنان یا اپوزیسیون سوری جه واشنطنی دماکو به سروکاتی شانده که دسته دانستاندنان بشداری ده جوینا ولاتین گروپا پچوک ده انگو امریکا و بریتانیا و آلمانیا و فرانسا و عربستان سعودی و اردن و مصر ده کر راگهاند کو دسته دانستاندنان پابند به بریارا انجمن اولهی نافدولتی 2254 ده درباره چارەسەریya سیاسی لی سوریه ده دکه ده همان دمه ده سربار کر که هر پاشگوهکرنک یان پاشخستنک جه چاره سیاسی ره تنه رجاندنا بهتر جخوینا سویلان ره لی سوریه. الحریری دازانین که دوسه گرتیان دوسه هری گرنگه جه ولاتین سوری ره و او دوسه لجور دانستاندنایه جبرکو دوسه یک مروفیه دوی جبری هر روشکی به گارنتی و سرپرشتیا نتوانیه گرتی وره چاره سر کرن و پاش ره دانستاندن ورن کرن. لسر هبونا ایران ده سوریه ده الحریری اشکره کر گو 52 خالین لشکریین ایران ده سوریه ده هنه ده هفدمه آواکرنا 5 زانکویان به سر ایران و لگل بلافکرنا فکر و رامان مذهب شیعی لسوریه و ایران به شیوهیکی نهینی و نرم هبون و دستوردان خوال تواهی سوریه بهیز گریه ده درباره رکفتنا ادلبیو و دورا بیچک دجی الحریری راگهاند کو رژیم اسد بردوام رکفتنی بن پیدکه و دورا بیچک بموشکان آرمانج دکه بمبستا تیک برنا رکفتنی لبله لگوری پسنا الحریری رکفتن لداره و بردوام به لسر هولن هجمارك ولاتو آليين كو خوانيزيكي رجيم اسد دكن الحريري قوت كو او ولات تنين نيزيكبوني لغال ايراني دكن و او ولات و آلي وكو مافيا كار دكن و دبن صدم كو رجيم اسد دوري چاره سريا سياسي لسوريه بكذا لوایەکی سەر برێژیما ئەسد بە بە هەزاران جوڵاتیان سیڤیل دبن بۆمبەبارانکردنا باڵافرن ویدا ژیانە خۆژێ دەستدان هەروەها بدەهان کۆمکوژی لە دژی وڵاتیان سووریە دروستکردن بهتر پێزانین دوێ راپۆرتێدا. روانگاه سوریه مافی مروان آمار کشتی دزندان رژیم اسد بلاف کرد و تدهات خویا کرن که بهتر 100,000 گرتین دزندان رژیم ده جبر اشکنجه و کماسیا کلوپلین پزشکی جیانا خواجه دزدان. ریفبری روانگاه سوریه مافی مروان سامی عبدالرحمن راگهاند که بهتر 104,000 ولاتین سوری بالتاني دزندان رژیم اسد ده جانا خوش دزدان بهتر یوان دما دناف برا سال 2013 و 2015 دبون و سی خورین رژیم و میلیسین ایرانی سرپرشتیا و سداردان کو دزندانان ده دهات کرن دکن. عبدالرحمن هروها گوت که روژان سیگرتی جبرچینا جانا خوش دزدن جبر کو تخارن یان جه آلیکارین پزشکی جوان رناین پیشکش کرن تایبت دزندانا سیدنایا ایالش کریده کو بهتر جسی 1000 ولاتین سوری تده جانا خوش دزدانه و او زندان بخرابترین زندان لسوریه تناس کرن. هروها بهتر جهشتی 1000 گرتی تانها دزندانین رژیم دنه لتو چارنویس جوان را تنه. رامی عبدالرحمن دبردامی گوتنا خود گوت که رژیم اسد بری نها جمالباتین گرتیان را دگوت که او گرتین دزندانین وانده جانا خوش دزدانه لی رژیم ددمانها دوان گرتیان وکو مرج جی پروسین خوین لشکری را یه نو وان بکارتینه.
Rêveberê Rewandgeha Sûriya Mafê Mirovan Samî Abdurehman bang li şanderê navdewletiyê nû Cerbe Dirson kir û got ku dibe şandeyê nû ji bo Sûriyê di destpêka karê xwe de li ser doza girtiyan raweste û kar bike. Da ku çaranvîsa bi 10,000 ji welatiyên Sûrî yên di girdîgeh û di zindanan de were naskirin. Herwiha da ku cihê termê bi 10,000 ji girtiyên ku jiyana xwe di wan zindana de ji dest dan were naskirin. لعفرين روجافاي كردستان جروبا فيلق الشام يا تشيكدار أفا سيروجين دولتين سيفيل رافاندنا وشارانفيسا وان حتان هاجين ديارة جروبا تشيكدار يا بنافي فيلق الشام هريك جا علي سليمان يقول أخيري بنجيو حفت صالي محمد حمو سليمان سيو حفت صالي جوندي برج حيدرات لجوندواري عفرين أفا سيروجين هاتنا رافاندنا حتان هاجي شارانفيسا وان ديارة لغوري جدرين تايبت جار كير أشكر كرنا كو جروبين تشيكدار أردولتين عفرين ين سيفيل ببهانه یا پیوندی لگل پیاده گرتنه تبیکو هر دو ولاتی دجبرین پیاده بونو تنه کاری جوتکاری و ریوبریا مالین خود کرن. خوندکارین کردین روجاوای کردستانیین کامپا دومیز لهریما کردستانی دمینن بردوامیه بخوندنا خوتینن لزانینگاه هریما کردستانی لپاریزگاه دهوکه به پشتوانی کدارایی جالی هر دوری خصنی نافدولتی اندافی و سپارک گازن دکن کود و سالا خوندنه ده باسن و گوستنه نابرا کامپی و زانینگاه ده نهاتن دابین کرن او خوندکار دبیجن که او یک باریوان و مالباتین وان ین هجار گران ترکیه و دخواز جری خصنو آلیم پیوندی دار کرن که آلی کاریا وان بکن جبو وی آلی و چاره سریه که جب پرزگری که وان را ببینن. حج يوسف شاب حسينة از زانكادو خوينم از قسم كمبيوتر از مرحلة چهارم وقت بيني هر سبيدا ام چونتين الباسا ام چونتين بار دعم مكرن يعني حقي باسا بعدان بس يصال او نما يقي ميزانية ونما يصال نهات يشوارة بس كمنظمة منظمة احنا ارقامها كدعم مهر هيف راتبك دمان ومقع بيح كل خريفة بن وام داخوازن انه هالكار ما بكن ودعمي بدنما وهم دعمي نوق حقي كيا باسي بوم تأمين بكن ومسواسيها بكن. ناوم مصطفى نور الدين حاجية از مال زانكواد هوك تخوينم مرحلة سي قسم كمبيوتر ام دستبيك الصبح ساعات 8 ام باصاتنا جامعة داومي حتى ساعات 2 نيفروا و وقت منظمة هناك منظمة أريكاريامات كن يا من منظمة دافع أريكاريامات كي قام كلية خبرة وبن وقت هفالم قلتي كو بار باز هبون عم دبرن تاني سر حسابي منظمة بس إيصال دعم نمايا وأوجه خلاص بوا ام هيفيت كان إن شاء الله كو روجين بهدا ليسا منظمة بكاري. نافم زردش محمد بلي از طلاب الجامعات هوك قسم طبعا مرحلات ده من البكالوريا الفيدر خلاص كر و شمرات طب در كتب برياد دعمة منظمات دافي قو منظمة يون دعمة يكتو طلب مي روشافا فيدر دعمة كتو قبيل الجامعة ده ومنظمة ديجها او جيرا بجس بارك او دعمة قال طلاب مكة لراسي قالك طلب ما هنا الفيديو جبنينا سبارك كنا دافي قوي تميلا مالي دعمة وكتو جوارا كرسيات ده برينة زانكوي ده قال طلب جي محروم معنا وضع واي ماضي قال تعبانه ام هيفيك او منظمة مراجعة مثلا مراجعة بكن وضع طلبات قال نخوشه دعمة واجب بك وقت بار دفع مدى تقريبا 6 طلبة دوك تني قبيل كر إيصال قدير كردستان حمية وقت كدافي يبي طلباتني قبيلكو قالك أنا بشتي مقابلة ورا مقابلة جوارا نكر منظمة ونافاش بني رافض هاد وضع ما دي قال زحمة نكار خواندنا خاب كاملين وقت ميزانين بدر أمك بله تماشاگران هجاب به کم گشتن داویان و چین خود جارا کدن میسر نو چیند بیراود بینن. سرکردهی کرد عبدالرحمن آپو سردان نونراتیا هریما کردستان یا انجمن نیشتیمانیا کرد لسوریه کرد.
ده روژا جیهانی مافی مروان ده انجمن نیشتیمانی کرد لی سوریه و ایمانگرتنه که لی دار بخه. وزارت خوندنا بلندیا هریما کردستان بریاره که ستمکاره در حق دو خوندوان روژاوای کردستان استاند. به آلیکاریاتی مارکه گشتانو چند جوره هاته پیشکش کردن هر شاد بین.